ҳадафи асосии мо аз баргузории ин омӯзиш баланд бардоштани сатҳи расонаи дониши наврасон ва донишҷӯён мебошад, то ин ки онҳо хубтар ва беҳтар истифода бурдани шабакаҳои иҷтимоиро фаҳманд. Всем привет, дорогие друзья! Сегодня на тренинге по медиаграмотности я и многие другие участники научились полезному медиаграмотности, критическое мышление, возможности в интернете, кибербезопасности.